Aye waka uma kuraja kara karba to kujana karba demo karata nila nagam mundas ke nagaran nikan ke hai tau perbadas karani no legan majagi kita berte garan nikan ke hai tau natimbo ke nimbo garan nimbo rama ke sanimbo pichesani dire pura astina gadani garan nikan waka hai tau garan nanu badadan bobdero ke sanumini ante jama ke sanumini ragoru do goru jalan bas ilma jawan tana jawan ubaga ilma sabun be ilma duram be ubaga sabun be kanuna ka kanuken kanuken dan ukis ukis bara-bara nakan udasis ganna wajah kiran gaji kan mo bara ka nakan mo adebis ilma ke nyumun nakan asakam tani garani ka waka hai tau do yale ke sani kawa ilmi sadi jira karabana isini mo na pajala nujala ekuman nujala jirenya nujala nagata amtuni sinarkin narandem dum bala naga haito kamu ke sawan kare ke sini habas amtuni sinarkin oromo wali kala wali wan sina wexis oromo wali opsa kama wali opsa atasis oromo wangkani wali opsa wangkani nama wali opsa atasis bari bara naga haito basi son naga ti kore na wani moni mangana alamani bilani asika tapsi sangkan naga hatan bani ke naga naga haito bijum ke naga haito Nagata, Nagahado, Amasirahado, Anas of culture. Now of culture. What are you Nagano which Nagano out? Very better Nagano Yato. Jolin Kenya arrived before Hanis, Ambrose, Wakayon Yagutis, in Dogudan Yagakabsis, in the Gudan, Waka, Wakiwan, Unduma. Bakau menjaga kapsis, kambul dates itu berbaca satu wakai wakai kapsis. University Kenya, kampasi era University walisoti wakai menjaga kapsis. Warmo kana organus wakai akan mat aku maas dua Kenya jirani akan mat wakai Nuya Buddhist, Idogari Nuya Kapsis, Campus in Kenya, University Waliso, Akanuta Waka Nuya Garga, now of culture. Wakayu baga sembadas, orang mau di Patangkris, di sini sebagai rapi sembadas, baga badatan, university orang bersisoi di Kenya katani aromina, nu katani do kana nu biasa, ulfana, udana, ulfana, baratoni Kenya, buboni simtugen, baga gambadan, orang belajar. Ini bukan kadang ini ya bukan. Juga lebih pada dari biasa. Musnahnya orang kita di society. Sampai kan dia bikin bermusnahnya itu. Ibu Profesor Shalala Bayana, Yawasa University, Member. ከፍተኛ ተመራማሪ የዕለቱ የክብር እንግዳ ሌተናል ጀነራል ሃጫሉ ሸለመ፣ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ባይሳ ለታ፣ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ታዬ ጉዲሳ፣ የተከበራችሁ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሴኔት አባላት፣ የተከበራችሁ ጥሩ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዲሁም ውድ ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን እግዚአብሔር ረዳችሁ፣ እንኳን ተመረቃችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። በመቀጠል በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት Yeah,
አይቻልም። इसने በቃ Hello, we're ready to go. After one is to the family Nukenda. Look at the telephone now. One day for one is to. Okay, so look at that. Masih lagi jatuh bola. Bola cemnya Zulin. Cemnya Zulin kurang terlalu. Dalam tahun ini Kenya. Okay, so look at that.
Utaa. Taataa. Sagantaa keenya jalqabnaa wal dhaggeeffannaa.